malungil sil marbek la atro huyak ki malbreng asuli wulguk alar kamam maki may masama ko isya ngarangi clowl event el moringira next week ang edelurior lalu im email kab singil el along erul buila February 25 el arak 2026 ra Wednesday tiang Cheldebechel Forum Cheldebechel Forum makatokora sel dulos Cheldebechel Forum sel kotel gera meral dulos say ngaray tial Cheldebechel ngaral Cheldebechel ngaramang Cheldebechel Forum sel maluldas ul girel tial Cheldebechel Forum maun budabla matmok niya kada mal kloa albangalel belaw klangar kita betok monday ringi kada madengar mongarnya solution ringi ya kada madengel wase tangarnya mulut ay kaluriol madu ola badu ya ola baklaw dengay mangsuadal wase kelel ngaret ti alaw sumititir kalme Cheldebechel Forum amoringira Ngarchamayong Center Tiara moringi mokte karinya kada mo malara batol Cheldebechel el mera amayong el basically sel doseng Cheldebechel meng the general public kada oil di unsi seberang ngara Cheldebechel either ang igel traditional malubang contemporary igel guk Cheldebechel nuktu el time ranga el time time ra klangabar mang lamoringi igel betul organizations Cheldebechel tokoy sa lomes ringil wasay ngarangi sel katablo orang sing tokoy sa civil society organizations malubang CSOs CSOs sa lomes ringil wasay tiang ay imot klol bayo albayong yang ngarangi NGOs non-governmental organizations sa eungel ma not for profit organizations ma advocacy group ma betol kakarosel group ngar eungel igang ang aring igel dula saying legal entity ngigel ngaring kadamla register mga tokorala ang multirak la tokorala maigel non legal entity igel kukti di mluktub anding dira kapabiling rala sel do sa Cheldebechel ma NGOs yang maklo lurior amla makatmok mal dia kata dereng sa isidar adan brul ding wal kora ulung kasi orgid imala kabalmente le sel do sa kabalmente kada men asula kabalmente le cloud resources ringi tangarnya expert ringi mang sebalil maurior loge din dia kasi ada diro lilo say kadim eli ngul mol selula bangalil bloil kato mesra to auriora NGOs elwasay malubon CSOs elwasay akabalmente ngul mol kimdi di sel lamgimd ya igid Cheldebechel amo miir sa igid lulang law dira kalmet ngul metengal mora blur mora community sa igid time wasay metirgat wat al momme ay kalura kalmet ngul metengal mora community sa igid ngarala Cheldebechel NGOs sa igid aswad al momme sang erong sil sa igid next week ang edelurior February 26 25 I'm sorry ngaluy may makapsing lawile elo mu ora tutara at 2 o'clock mo magim der 8 o'clock ra itasil sel omay hindi ako bagik klase kalaw pol swel mo bom root mo siga swel ber kamiulen ang kadamo sur ba swel mo sel dingara amayong oreng sa adu swel bangarngi degal mo nga ilum ral ma omay degal mga le Cheldebechel adu wasi omay musel blay ral water barrel malsabi mal kukimol magaya sel blay mali mo ra king le bang okle manja ka sal mal ko ra mo asangara plastic ma tol tretele la okot makdala pangit so say dia Cheldebechel Forum tretele tial Cheldebechel Forum moringia igel issues malubing igel maklow au tutela lurior el marara balu malklo imala NGOs ma Cheldebechel mga tmok ngaringia timo mats rola ba udoswe ke sindia suak para mobese ngaringia bok tiaklet ki ka
kaduli. Ngariya tokoira non-communicable disease. Ngariya at non-communicable disease oil kada ngariya 4 major risk factors sa non-communicable disease. Ngariya spela tokol, mali marom, matikal tapasul blungur, ma physical activity sel batanga suman hindi dala akal dakalo ngitintik. Ma gender-based violence sel sugo mangariya udigal ra sila ablay. Mora adil malu mangal ngara sila ablay. Ma direkal ngariya governance sa tokoira dredra. Kita adre belaw wal di imal community ting waleru tokoira dredra ngi sel el belaw gidel kita maldir ka mangul girel el sel tokoira traditional leadership el ngariya klobak mar direkal sila ikal belu direkal will influence ma direkal lurior environment mise cloud tokoira food security ay kita bebir igel panel a panel for example kadung tial tokoira food security sa diba food security kita sa tokoira ablungur o kurulel ma kalet mali tokoira agriculture sales sel de bora sales en sel kuk molong sa street tirgel kuk murut artial urior arum koro lamal kom koro lababi malal madalom ma tokoira o manget Wangarang omangeder bela usel dosa at tokor omangeder katabluol masada tokor pelagic ma tial domestic fishing industry misal mang titiril me rong stilo say ngaral skela kalera ada wangarang at tokor omangeder ngawal wangarang ay gigi ay gasi adul mo remeng ay gigi akora black to bateba ka Umaklat kara aging. O ma tokoira aging. Tokoira seluma tokoira aging ang alwod lang. Malum tirgel adal ngal dingar ablay digat sabari metto badal kit atula badangir. Matidi homebound or confined. Yes. Maklaw tutilel ngariya NGO seldosa tokoira aging malum tirgel vulnerable citizens sel ko tamero do swed egirel malmal tokol wasi. Akabalmenta ngariya ngal suwil ngariya email mo ding akabalmenta tiya kal arangalik tiya lurior blool ngariya sel kukpol mongol sang sel yar adal tira kera belul mlaramut arang rira way gagit lebu malu ngariya klagay geng artir malu ngariya ngel tir olap ngogi usay kita klaw marang maklam mariya reng artir tamla mo kasisi ge motmak gut maklia alaad ma aldabel el kuk timo address say gid el monday masel da bora tokora aging tirgal dikera blal jakalo wudigel en ngarnya au doswir mo singir emla murut aiga magseril kuk au ay sergit begidel kuk mora amayo ngarme ngasya sa adil tiang amal ngarngi mal dimlaklet ki ang kagid ngal baymla au ay sergi merang bay segal public ak mo gut makli malubeng dia kati legal tokol mamadung ngaring sel tokol ngabar katuk mo sa networking le sel tirgal mo mga adu sel bol merek yang ngaring time sebetul ngaring ager mangir ya uri sel guk lebol ngaring break ya kata magi sel mo may mineral me kadam ladong atrir makadamal mga adu urtir luwasay ya sel diling mo ngarang mang segi dia kata sebedal di directly kita mga tadurar experts maul doswir mang alsumlan nga seba krengar kau mager and mula dia sebel masawa isigi den tial akmal ay amal yang kumla omes renggal labokol dil dong kapitangak hanggang Miss Cindy Salvador hindi tingul lagi direkal makal adra Belao Association of NGOs tialul das wa melakat mok logi wa nguldas wal maray radong legal organization tiagi del Bango Belao of NGOs ma Palau Conservation Society nalgora di aigal independently aiga nga amlarnya uldoselo say pwede kitibia buhay may ito nga aigal NGO memel sa tabi aigal problem malum monday malum be the reng sangir arada mulut aigal urior
maldim lagi mkawa dangel wasi a PCS omdas muru sil toy makama ma omdas di Cheldebechel mo muru lo legerar adro dakara bual may inda kala biotol toy girel ngarnya ngeso leng sel sum katom katora adal mangale ertilo asay may mam tobra ngaralong ngarar ngiwal ngartmaul may yakamla mo roy sel drang aklem ma nda ko me madrakal le ngartia mrutil mo mo swel bra mang kadamo smiga swel gutmok la swel yang wa sekatal me mang abasyo mang lengi mang akim lo sikro la angeso ma PCS mang lo sikro la angeso ya kimutal uldas el mga to asay diak mal akimal ko na uldas so mam di PCS ulya ko el may membay bom adu ya tang sa mun motmage maldim lawngir real sila gibong PCS maldim lawo ngay mang mal ko ram law larang mam makwase elagi ramot mage putmaklia committee organizing committee mga kama sindi at makalangartiya kalong tira organizing committee lagi meruk tiya gidel el low ay sa isel tiya gidel Cheldebechel Forum makwa tiya alam ska sindi makupom tu sese edo lamal bertiar program lagi kamal mesulang chair kambes ang ka Cindy Salvador nga ka virgam no soy sa bertial al adara abanggo ay krel sel al adara banggo yung botok al kunge kalek ngara Palau Parents Empower the sel kuk al adara adam ma di longal garangal ngaring special needs certir malubang alit utara badangin nakira kal elo banggela aging council elngia kukwar lel sel reor ma omsode del girela alwodela malubing aging division ra aging dire kal adra makasangak member makasangak mang seral low ay sel so kaya kama malmetial uldas we el do el mo girela tel Cheldebechel Forum yung malngi dingi malngi lutial brusek el ngulmek medira abalatong elo yarbe bulate bala akmal madengel wasa kada batokal ay gal Cheldebechel aklabela origi de kada marula emedwo lomes momlmol Cheldebechel hotel klisi el abalo leng Cheldebechel optois el kakros el adra bekkel belu ma bekkereng de eblo oil tanga ul de swir mal ubeng urung ulir matiel Cheldebechel Forum ngigel ngara bros el doreng el wasem atarak lebse el sabet el magit pa eto da kay galu de swed el over gel makargarel ablur belawe Dios isi wul toy abol da o sábado eblo all sel magit pemblo all tiging la senkyo alubeng town hall rakmong rang matiang amal sa Maria ringil toy le tiang amo sa belay kay gidel ga rosel al davera al sel ablur belaw el motmak e gore mengs mo sa bil kaudiyay sa gay gidel uldas we beto lurung ulela ara other belaw mang selul koringiya at sierang di kalbeotel urior leng kadamodong okle yung daswol wasi mga rakadamo masawad kadamo regel basyol sab elo tukura se kada makarado o makangaling di kadolo waigel lolokoy kada syotay rarangarger mageral may mang kitar adar belaw ablo olsel dongit para adeng kirel ngaring atit mang ayay del batokal gibom si sa bara alsel el roll sa malubeng taletay lewut maklit yal Cheldebechel Forum ngaringi rayel el panel rakamam mal walgora omot tararungu kale nga kaulabad makal leyi marak el dadulwas ang homebound mang mal sa beekal madangali yagel ngararanrir mau the sweet tirgel adel no reor em asang ewabom matiu darung umradalong lelawasay aku reor al ubo ko ba aku ba nga tamak may kege ay kege yak madangel wasang ngaring yir kami wadi waingak
mamautakang al Mercel Sils, malboring isegi del panel, bolsabe del smauda. If from there, kuktakaw diya isa do sigil wasang bongarang ate alel. Aigel nga kamalo, marang yul do aigel lolokoy at sira kamam. Il was government ma community agirel kauklet ma. Legel sa BL dwib mal ube ngo makray la government. Hindi mo nga ringi sel boltura ka ringi. Engi Ameriki dar adara balum lengi der adara balu amam melakaw ay kay gid uldas ngomrul lengrang memelut kergid al adar bela wal kera gel maori kera gel dalang okla elog tokoy ay gal tokoy mang akmal mleso maria al may el maldi me oyeng omer kartel wasiagi maral invite kami maldi ako dengel waseng ngarabok dali kung maldi sumo sa rokoy Mercel Silsa aktif mal mong utiyagi dal lungil teal le wasay kadimay Rengs South Dung ay gel sawam may gel momdas wen ngil bodorul letiyagi dia maulolev tiyay sel teal le maulolev mang mosab edal etyang adire kalbol live ngi mutirigel mal masangra ru haraw kablirir le top tatrirar ami itut mal ubeng mal dihal sab ilmo butraw rayor tiamo live man sab iwlo reng seringi yo meseringi mang alsugo mo dihal sab mel betenge mel bangga Marcel Sils tune in mo bol sab iwol participate ngaringi oy ngaringi agel dengwa el sabiul akpla obis agel dengwa ngaringi ngwa mgeri ulo sabi ulo magadong agel dengwa ngaringi to ubet selger oy ngaringi sel mo otisel image sa mga oy mang hindi kay gid ya ahmal sa wakalo ay sir el albungor el al sigang kore may ate al selaborangi ngire del motmoy ringileng mo koray gel toil wasa adil ulukuma oy mang disay dia yak mal oy ngartirgal ako teng mal tirgal ngartel gamiti tamal masaw le mal briga del mamitiragi mo ungitu karingi medal utal boila dia kal waigel dilungat siya dia kal beotel tokoy seldo ngit para aklo wal sega de dul adal kakarosa background der gid mal ungigel bangaringil may mang sige dia yakmral excited de mal oyeng yol dub yo langit inviter mil wasay Mercel bungel silsa ligtial silsa lui email gabsingil ongerul boila el al longedel o imal di next week ongedel urior ya basyor gida bayra mayong kumsula sindi mang aklamutel mga lera buhay tiang di open na invitation marbek klara may madoge ekia mayong ese mering na to magagaringi yang ngaring ya gingal mom gotmok lak badangel wase kada mal mo ay get kuro sa ede dia ka to ay get gingal mong omeng multergok kal ngaring ya basyo making lemon gotmok lem ngira ko adisyo kali mom katakliya kada masadra ka no masadra wa NGO sama wa aldabel ndi geda malam katakliya wase tial tokora aldabel dia kaluldas ra ngabar dam do blog ngabar itong may ang kadukti masada wa CSOs may NGOs elalin ang tokol dos pel tigira nga part dito ra aldabela dimlar ngir bela ra ira titium ti ay gidra ngarngil to hotel mobilul mornya other bela ti ay gidra mornya tokora aldabel me close to tel aldabel aklangar kita other bela wa shaped ra tokora aldabel sel aldabel ngar imol blue kadamlem kasay mang tokora aldabel ablo oil sel mera tuluta say nguriol blue le siya kadam kasail ave mang
sel kuk sebem lo drasil rulir kisi ela batengem muldas o ngarangklel amo banggel ngel imol ngarbitar kau mergo ke gidri selo barat malu sel al ngalet at gidri beot tergid dia ka sel dital ad ruli so sei gid ya mal tela tial toil al dabel mang suadro ngu sei gid klisi ela al dabel ngu sei gid next week ra ngadelurior kadungul me ngu manggengi o masing na sei tiang mal ngara al sel wa ngara klisi el sel legira ko mal di imagine ngaradar tam ogoyim el milyon dala udo do balom alura kabalment el hara salari ma programs ma activities di gal al dabe la dirya gal mal klo imal ending atokara al dabe atokara volunteerism I see. ser ngum el wasay dia ka kamo tuam del mo rulia ngara al malu kamo ngasew el dia kamo ngorir wasiak mo sukat telal dalar tal sigang mentela ndiak se mal dia kalau swim dia ka boto kora maurar al dabe la dia kal aul mok la ngarareng sel buk bora leche aurora kal met bebe aurora ko aurora len el albul aden di ora ro kulto koy makata aurora hara dengi ara malu ma okot pakliarangal ka school hospital ndi sel ngara al dabe eng dia kay gidi kamal de gut maklaw yang ngaring gelo ba kadula urior mlam ko dong urula say kadamo meter ger magut maklaw yang wason dalenge mang dong urara urior mor say gidi mlagut maklas wala bem ni male maral memo le say gidi margo nga mo matre ra urior kadamo sel wala urior margo mo urior el mal di kaum se klisi ra badengem maser rungum lo masew deng say gidi lo say kada makasay kira belu mang sel do dokta karungu mau do sueda ma klisi la batenge kada kut maklak lo el mal di mokte kani asay musel dakat makli en kada enhance sa quality ra life rigi kada lo ngariak langar rigi do mura mang maungil say gidi mal iusela tol al dabet akti mo provide a little bit of a historical setting at al dabet Malungil. ay al dabet la sera early 1920s en sel dread government tra Japanese Imperial Navy amloyu dul mera Japanese civilian government sel dua seng civilian government kedua say sel civilian government selongat adu tadi malamal tel dia kalabora admiral ang general hindi malamal tel mora prime minister asyaba le mga adu so say gidi civilian government tel ravel tira dia kal solda or rurting ya headquarter micronesian region sel do sen nanyo kunto amlara ruk moyu idil mera blur belau na blur belam lo wal ko adira capitol ra ikagi del tegil nanyo kunto sel one ramal le cloud program ra isya bal sel time sel moyu del met tamlo maktabi at ko seinen dan youth corps volunteer youth corps al alira magdal sal mardil ngaral lui mara atarkril merio amlo member seinen dan tial to kaya ngosisi ulul das wal tit maklar isya bal rabalura Indonesia matemdan yar seinen dan ra Indonesia di aku kemla mokte kartira isya bala melangit bertir merurtir temo lebarnya makamat temo makamat ngara sai dra syabal lo makamat di bela di mlak temlo seraleme oredia society kita berluat la blur belau maklangar kita ada belau amdangali toya al dabel mangwal bel beot tra isyabal akut maklitiang yang ititira ngaleget mo partner ngile seral oral me maklo yang ngari al dabel la ikal belu matira umsi sebra al dabel mang temadang say gid al bulgula tol al dabel kada matang isyabal al mol masera ngaka our boomer generation at tirigel el parents el raw maluban time na mga maluban tam le soldado return no mara bura kabar tiya iga to ko na kabar ngaka el sel cook early years ra generation X aging aligilar boomer generation Ngaka baby boomer. masera kural me maklora 70s
Tial to ra sa inin tanga mal dir ka klot to ko kada bro la sa inin ngarigel belu ma sa inin ngarigel belu. El Axel Doral mel el la mo ngabar ka. Yang lamo kada lamo ring sarwa CSOs ma NGOs advocacy group pa makakarus to ko. Mang sila kural met klora 70 yang akmadangalia time el mlaria man la klol debate community kila super port. I see. Maka tabangay ka sel time ang mlaria advocacy environmental advocacy group OT level 1 ma safe Palau. Akmadangay ngaling tabangay ka igay mang ay dingil laiga nga tiay gidul dasul other belaul aldabel tiay gidra aray tiptum de dom abe eringi men mutre at time mang sel katanga 70 men mera 80 temela compact tiay gidul mle uldas maklaw marang ma energy sige del time amle manifest into an anti-nuclear movement yung Pacific wide yung man klaw advocacy ra anti-nuclear, madiregal decolonization, lepto rin kagito island ra Pacific, lesyo kumin sa France, ma England, ma Amerigel, mga mulanisel movement, kasi hindi katol top dal gito ra aldalela kagito magtol balu. Siya gito anti-nuclear mel mutre lang, malungil, yung siya gito energy ma philosophy ma klaw marang kadang lasa beto lo may erngil mol magtabiya Palau Conservation Society. Tiay gita Palau Conservation Society hindi government. Masisi el programa ling Cheldebechel environmental conservation. Itirgaya top tier experts ma alums ma research el help para national government ma state government ra environmental conservation advocacy el mata provide sel guidance el more policy at ra conservation ra national ma state level mang insibedo mes el ngilo say tiang tiagi tial belau ra do bang al may mla transform itself mla mo modern day NGOs hindi sel belgula el debela maldir ka pangani kau paskaw malmaral to ko kambes ay gal mo sao daling kudwa to ko ra mo umda sulwa se matel aldabe lang kadamil garangi mo aldabe lang malungil tial so del lang provider nging aktira kal di mo do alil was al time al bilul adi kada malklo Cristiano regid mandiri kal aldabe lamangul si sabaygel dadul waseng faith-based organization tira ka matamal global organization al ngarap lurbelau tira ka kamiu ay gayid aldabe alam mo kum diri kal invited el merat gayid Cheldebechel Forum lebek kal aldabe la ngaringi ay gel ku wayal ulsa da chel waseng ngaringi ay gel ku kwadul waseng specific mal ubeng ngotil ang TL celurerir maluban sel organization artir misel boda dageng gal kakaro sa yel wadul waseng osenged ma umulginget ngotil sa elo bayo beso sa maokla o pas leng kita diri ka katal boda dagaro kuy miset tiya te alel mo gagidel kakaro sel organization na mo sab ilo to badawul daswir ermeng sa tirgal walgestergi del mertial pa igal panel so oy mal mo ngila Claudia isara dolong ulit mang ngigel tokol dolgol wasega mal samriar mang mal digiri wal may kung mal sumo sa asma al sangmiwe may leng makngit matom rawel el matom rabilas so tial Banggo Belao Association of NGOs a membership niya igal NGO ra Blue a members a former membership tial Banggo why say mang cloling sibedel wase tial general public a membership ra Banggo why say dito mo so is ra Banggo lo giusel debel tila ngari mang sayid invitation amo modar sul mar galbek debel tila invite tila membership tir why say din dia kadilo giusel shotay
Aku ngogi utiang aksyo tayar kami wa buay. Luwa se merse igi del aksyo tayar kami ulungar sel dur ulle el chairman erti igi del committee mangadui bertial kal conference el forum moni. Wa se merse igi del next week Wednesday. Madada kan adu leng sel kotel important tokoy sel langania adu. Seigilya. Leng sel langania adu en kadamoromeng sa solutions. Malu bang ngerra betul toko ngia ngarnya concern ergit amon daer git sel badrang sim mal bawular ngumeling sel omoral mong en sel mle ngwal gora mle mondaer ka ora sersem amlamos se emel kut makli malu bang kuk ngaral ka mlarnya adrablim wasil sadanga sindil wasay nguablol metiu darngul ra ngal atamal ma huk nga bebira ngal alel maklog tutelel milgaray al handol seigid al monday seigid aswa darong asi mesel maluben diakatib sel oborsem ng street trigal adam ngadadu yang si emel ding maya contact information ertir malubang sel organization ertir NCO ertir ya uriul ramodle desem ego ko dang wal mortir magalmu tel maya ko makail ko kira karim yang maya ko makail so de la kalbek kal program sei gidia sawad el momesang outcome ertiai gida al dabe ligam sel dorai lang ngil armud lo sei oh ak mlamo matangalia taang mangal adol ngarngi mela dorai le yang sebeg pong auriu lak mo ko lertir I see. Tianga sel al adu ang mo mga asmarel mang safe space sang sel sum kada mrula program akabalmenta mangida berengi kada other bela ada kira belum memblol ngarngi sel concern all the same la sei tiabok tili ang moto melia urerek moto melia merdele ka moto melia akim da kalor mang tianga digi del buay magar digi del adu mang safe space mang kasel baak kas emel di kaul mimok kul dulaw do swem ko rira karim manggel mga adu manggel mega presentation mang mimok rula presentation ni len so siya kita imol club galel tiya kita doro ngir tiya melong edel mang alim malja ka mo ko may I see. para poda ale el bekra ado robuy edame En adiso kal dire kal adaringi etsera was altanga ngaringal momda sulwas em olbo nga adiak ngora diak tarak mo ngaral aldabe el makalelak maldiak sel sotay ang alwaset tiya open el morangi dilan makukla aldabe el ngaringi hindi ka wasubad el may mamreng semwes el tal floring karim e kangar sel mimok kalbasyol sab emloger oy el asel dangara aldabe el ngarnya adu tangarnya semong ra ureor ngal troy kal aldabe el mang tangarngi tigel ngarnya experience tir mang seberil mo olt lo setuk milgrang sera lora el betoka kora boy rame ed milgrara lo ip el mol morsel hatto bal tiram le sorin morgi sei kita mal klungi orela sel tangara aldabe el sel tangara kabalmenteng ngarnya order rakabalmente girel wa isay mang ludo lauriore sel lo sengala kabalmente tal marael mang di sel sugo ngarnya karim en dia kas emel di mere del morang gila kabalmente nguangel ngarnya beldakte laurior organization mang sebel ngarnya ngere ding mo meu de le korkau sel tangaral de bel ka elimi ka tungu pti sei gidi mang kadim mal tel morang gel madu engel mat madu atiat tinggal experience ni mal di mimok kalmul smodin merakaw say kita ka club galela asel na other imol blue edil gidi bitial aldabe el kita ma matmok lerni kita mle di side lo se ngaral tappi ka morngi ngara mosoan kita di side lo se matangara al selay kal aldabe el malukta adra blue abo dolar tiren me emta share aklage igen artir maya akla matang artir ay ngiray kaltoy sei gide
klabokol, malmok klabokol silsa, tial melong edelurior. Ikata sa Mariar. Mal, oy, selta ko il Clamariara, agieder rabok, aksis barangi makmurat siya rakamamilwasay, yang kamral ko ra, asa Mariar, ko ra, adi meelaw le bagikla, mang ay kewil to ko il selso ko mong be kada meelaw le bagikla, embel ko lawas yang ngungil, mang mongsong sa to ko il dolo ko il wasay ko makarang may akidi mal wasay kadi may Ang isip tingin dalo wasay kadi may matodokya. Why say? So kita maaraw wala bang alit tial program regit. Oy. Kung das kata mlamo at kurubabal sa beedel ngun isi. Marway gel detail information radeng wa ma vasyo uriule tidimo ngu siya gidel visual image siyasing el ngulat tabri mang umamesar ngin siya mong may gidel information uriule ngani ako ati bulubong at tigingem paskate alam din dali da butas mila program lagi Mang sige yakti ngutel te alle mal lolingit te dangarang lungu algirel selsils malbolungil la attendance eureng asuli rabek kalaadal no rumurut ikut maklitial malklotu tel urol morangi na next week ra Wednesday no mal masulang ada TMC ratel te al sulay sindi may matatakyar sel mel next week or ang edelurior ra 8 o'clock mara 2 taul mora ewa clock ding se mel ewa clock makata malime ada adu oily sel time ra lomu la alda adu ra 8 o'clock ang maldi mertia maldi mutel mga lera rektado la say mer sel ang edelurior matasagafia amayong ikadam langu sa ikital tal sils magklol basyo kanang imal niya kari marang ral el kawasan mo matangali nangi malumong klase wa krengal kaw katmok lam kalmer sa ikital sils I see yang cocktail level dito long level kaw mga kaya kata adu ulta ka po sistema other tira kana kapalmenta I see mal di mertia igedi akmal di mereng asuli rohui. So thank you all and thank you everyone for joining us in this hour and Ali next week Wednesday at Ngarchamayong Cultural Center from 9 a.m. to 4 p.m. Please come all. Thank you.